Mana nyagasani ari tatukoze ikipe ni yawe wowe wanga kwitoza we ni yawe wewe tata we ikipe ni yawe asone ufite ko yigenza urimo nafata abatukajya ko bahekeranya Bukayo Saka kuri nimero 10 Madueke kuri 11 kuri 7 wartire kuri 11 uri abawinga bawe bose uko ari batatu muri banugira ubashyize mu kibuga urumva watsinda macho wowe ko yemera wowe nibyo wabikoze ko bitaguhiriye wowe ko yemera wowe uri ukatira wowe uri kwatira w'ikipe toza ni yawe asoni. Guys, nagira amabwire yuko rwose ngewe iyi match ndimo ndayishije umutoza witwa Arteta. Sorry to say uyu munsi Arteta urantengushye. Nimba nabo tutemeranywa mumbabarire namwe ariko ndababaye kuko umutoza witwa Arteta arantengushye. Pe, iki pro kutoza ni yawo. Asoni. Ese ugize ibyago nk'ubu Tottenham ntuyitsinde. Ugize ibyago Manchester City gatsinda ni ukaso muri weekend ntunatsinde Tottenham. Wewe wazayikura ku mwanya wa mbere nkuko yabigukuye wowe. Asoni. Uko areba. Guys, abafana ikipe ya Arsenal mwihangane match yo kunganya na Wolverhampton Wanderers. Wolves ya nyuma gutsinda ibitego bibiri byose. Ikipe Wolves kavinyuma ikakugombora ni igihombo kandi n'igisebo ni shame. Wari terari wowe Arteta mu ikipe ni yawo na Arsenal ufite. Torokwasa. Abafana ikipe ya Arsenal mubare mwihangane kabisa. Ijoro ryiza ariko ntabwo ntiryaba ryiza. Ryaba ryiza so ni umutoza hanga. Arsenal ufite wo. Ndi gusaba kunzi ikipe ya Arsenal mumbabarire n'ukuri kw'Imana ntabwo nishimye kubera umutoza mwesiko. Iyi match muri match mbi ngewe nzahura Arteta. Nibyo nunatwara igikombe sinzibagirwa ko yize kubabaza abantu. Nyamuneka uyu mupira ukwemo umuntu umwuka. Abafana barayerwa nambi batatekerezaga ko ibi bintu bishoboka. Iyi raporo n'umutingito w'isi yose. Iyi raporo ikirunga kirarutse isi yose iratitira. Iyi raporo Arteta uramenya yitwa ngo iki we. Byahereye kwa Brentford Arsenal izagarukane mutuze. Ikipe ya nyuma ikoza agashi bararavutse. Iki gikombe Pep Guardiola amenya agendana n'abaganga. Pep Guardiola kucyura umwana mu bibi bintu kuki watumye Arsenal bizamo. Pep Guardiola kuki wahemukiye Arteta ukamushuka inzira itari yakayizamo. Uru rugendo ko atari urw'abana batoya kuki washutse Mikel Arteta. Arteta nawe ubutoza uzabukora ute kandi mbona bijyanga binoga. Abafana bose bagwa bubamye. Katiusha. Uyu mwana muto cyane yitwa Dozi. Rekura Katiusha. Mazu witwa Ricardo Carafiori Bordoza Cavalier. Fata Arsenal ibunza ku gataro. Mumbarize Specioza niba atayifite ku gataro. Mumbarize Margarita niba atayifite kuri abase. Nyamuneka Arsenal barimo barayibunza nk'inyanya z'ibimene. Uwinjiye yakabaye umutabazi. Yinjiye isoza inogonora Arsenal. Au revoir, monsieur Arteta. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama barekura umupira sara kipe asa n'umusara twara Declan Rice areba umusara twa Bukayo Saka. Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. Barekura santreza cyane Bukayo Saka tereka mu gitegoriya ku munota wa kane w'umukino mu gitondo cya kare. Arsenal ifungura amazamu akazi gakomeye cyane ku musara twa Declan Rice. Altereka ku mutwe witwa Bukayo Saka muri number 10 zarabica.
Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Asano kimwe Wolverhampton Wanderers ubusa mu gitoro cya kare Bukayo Saka. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Abayeho timing imbi ku badefenseur b'ikipe ya Wolves. Habuze gato ngo Bukayo Saka yaraririye ariko Declan Rice wari umupira umupira mwiza cyane yatawutereka ku mutwe yunamye. Umunyezamu arawubura utereka mwiza mu Bukayo Saka. Uzamu nawe ntacyo nayifashije rwose. Bukayo Tomidayo Arayinka aterekamo igitego cyiza cyane hariya rwose ku munota wa 5. Muri minute 10 urabona ko batibeshye. Nubushize ntibari bibeshye nabubwira. Toza ibintu by'ababizi. Tugatana cyo mu gitoro cya kare. William Saliba none tanga pass kwa Noni Madueke. Enter Demira. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Hari umugabo utuye muri kipe ya Arsenal. Hari umugabo Arsenal yazanye witwa Mauricio Michele. Abakunda Arsenal mwandika iryo zina. Umugabo witwa Mauricio Michele. Ejo bundi yabwiye Arsenal abwira boss witwa Andrea Berta ndashaka gukurikira rutazamu witwa Pio Esposito. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umwana muto cyane Pio Esposito rutazamu ibigango. Ukiri muto kubita ikipe ya Bordeaux iri mutima ugiye VAR kireba ibyayo. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Reka tureba ariko ari kimwe ariko Pio Esposito niko yitwa. Reka nongere bibwirire yuko Ragroir General Trading Limited, Ragroir Confiance ni umufatanyabikorwa wawe mu bikorwa byo kurangiza inyubako. Waba uri kubaka cyangwa se uri kuvugurura, dutanga amakaro agezweho. Numva yego, tugatanga gypsum board zikomeye zigufasha gukora igisenge kigezweho kandi cyiza. Dutanga marine board cyangwa se muba zitinjirwamo n'amazi na MDF board zikora Piero. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Namonye muri Mama. Nibyo agikuye ningatangaye. Namonye muri oruje nanjye nkapi rwose. Namonye muri oruje gatoye amasanamu yabo. Dena aya abona waciye umurongo uri mu rugo ntarimo. Hari umuside be baciye umurongo iki gitego. Oya aya vuye mu rugurira kwa Madueke. Oya yagendaga yavagayo. Yashizeyo yashiragayo hariya. Shabo Sante umuntu witwa Santiago Bueno waciye umurongo aramusangamo. Wapi Santiago Bueno waciye umurongo aramusangamo be. Kindi gitego nyamara cyogeze rero niba cimi nacyogeza bari taje kandi rwamanya ngo nicyo ngende kubona ari cyo ariko fasha kumunye ujo nanjye nkurikije uko mbibona nicyo ari kuri muntu yajyaga yavagayo ndajyayo. Umuntu witwa Santiago Bueno baramusanga yame batera kamenye takasara kipe Samaria ikapi nabi bari Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Baravuga bati Piero inkapiri igitego asanitera kamenye igitego cya kabiriya asanubiri Wolverhampton Wanderers ubusa. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Ubonaga ko ari cyo wanga kucyogeza kane ya bamaze umusifuzi amaze kurambura akaboko uti nicyo oya shyiraha ngera mbere nakije ko nabonaga ari igitego impamvu nabwiraga nti umuntu witwa Santiago Bueno ko ataba yari ni watu ahantu kubera ko inkweto zidasa. Oya ko ntabwo yaruje umuntu uriya muntu waruguru kwa Madueke nakwerekaga Santiago Bueno niyo muntu watumye itaba oruje iki gitego rwose aragitsinze gatuza da atasiyo do Bodo gere muti yataka imbaraza mu Bodo go Bodo. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Bamwita Jahuge yakubise Manchester City ibitego
arazamuka ayikubita igitego cya kabiri. Bulldog iri mutima urwa n'inyamaswa. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Uyu musore witwa Jansoge afata umupira hagati mu kibuga yakira pasi iturutse kwa rutahizamu Kasper Hege bayikubita igitego cya kabiri. Enter Damira kimwe, Bulldog iri mutima urwa bibiri. Nkabura karashati. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Mu rugo iwayo Bulldog mu rugo gatiki mu rugo nta burage igira kuri ka kabuga kakangana urwana zirazi kazinoba. Aya dukomeze twibaze nimba yatito Hugo Buena. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bakira umupira sara kipe twara uzamutara Wanderers kota 60 yakira umupira katamakana terekamo igitego Hugo Buena cya kabiri cya mbere cyabo. Ikipe uzamutara Wanderers kimwe Arsenal bibiri. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Nyuma ya kurya amavuta ya Fry Mama ikipe twa Bulldog iri muti n'imbaya. Bulldog iri muti yakira International de Milano iyikubita icya gatatu mutabara nteri nyabuna. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Yababa data wentari Damira yababa nteri Damira hariya abasore ba Bulldog iri muti rutahizamu wabo yatanze imipira ibivamo ibitego bamwita Kasper Hege ayikubita igitego cya gatatu. Bulldog iri muti bitatu Enter Damira kimwe. Uru rubanza koko mwoka byaramwe ruzaburanwa nande. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. pasi se nta navaro Yikise yuko ari muvuje se oya nta irimo kuko ntuzane wasigaye Damian witanze ni Damian witanze kaza uruvuze n'ugiri butsindwa ariko kitsinda gatego keza kiza cyane kitego David Raya. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bakora ikosa abasore ba Arsenal ku munota 93 hariya. David Raya atera asohoka nabi cyane umukinnyi baragongana baherezo agasore kitwa Edozi kagiye magasimbura. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Edozi yakira umupira atera kabiri igitego cya kabiri cya Wolves. Ariteta arabwira ati n'umutuze n'ukuri cyadutsindiye dubutaka ubushize twayigomba yabura amasegonda yonyine. Mutuze ikosa rya kapiteni n'umuzamu wananiwe kumvikana. Arsenal 2 Wolves 2. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Komunikasiyo igiye. Arsenal Kuri komunikasiyo igiye. Axel tuvugishije kuri iri nota ntago ruvuze yari rikwiye. Yanjye banibaza nyine ikosa